khuale tui du takte u chi bai vek ule man ki baat khu honnan thulom om deuh karon hril don chewani kumsang ka jukwa som pathum khan kan ramatang hian devi anapurna lim chu varanasi temple pakhat atanga ruk bo ani tlat maya ma se kum za don aral nu chuan chulim hlu tak chu mu let le ani ta a alomum hle ni tin hemikonga hian puina na satak kan donga abik takin Canada ram chunga kan lom ema an ram hian na satakin devi anapurna lim zonna konga hian min puina sa ema thinlung takin Canada ram chunga lom thu kan soyani he devi anapurna lim hi varanasi rama temple pakhat atanga ruk chua ania ramlian zoka man taka hral chon ani nuwa tuna Canada ram puina in kan mulet le ta ani devi anapurna lim hi abik takin kashi tan hian malsom na nasatak ania helim ro pui tak kan mulet le ta hi alomum ema tin kan ram hian aro ani awangin abo kan mulet le hi kan lom ani tin heng kan ram ro lu ti hi kan hum hal that angai don tun nai khan World Heritage Week kan manga hetiang World Heritage Week kan man thin hi man line un zia ngai na tu le ngai sang tu te tan lok ro pui tak alo ni thina COVID-19 kara po he hun poim tak hi film khur tak si in lok thlak takin kan mong ho thei ero aro pui dang dai hle ani tin hars nakara hian culture hian poimo na anei na sa thin le a tuna po hian technology wang te hian museum le library te pon collection thatak nein hei aya changtlung zokin digital ne na tang kopin ma ason zel don ani tin Delhi lama po National Museum te pon na satakin tran anla a machop thatak le ra chu dom tak te mu thein om zel bokani National Museum hian virtual gallery somzet bot sai tumin ma na satakin ala me kani hei hi thulom om tak ani indive thawem tuna chuan mani in lumatangin Delhi National Museum galleries te po kan clear theyanga kan fang thei to don ani hetiang thil hlui lutna chang kan hriat ti hi aro pui hle ani tun nai khan project phur om tak kalo hria marlama om narvbula valbart ti lui oma he lui hian project ro pui tak anaya chu project article archive ani he lui hi ma sanga ta to om mania chu wangin ti chete mo ti mel hem phal ani long nasa taka hum hal tura ruaman ani tin puk lui tak te po chei that tura ruaman ania heng puk lui to tak te hi digitalize mai baka rong hnoi that an ngai don ani thil lu le lui tak te hi thum that tura ruaman anni thian te u coronavirus shileng awang hian mitam tak tan na thote a harsa a kan nun dan te ati buaina sa hlea ma se heng har san na kan to te hian kan khovel le kan che vel boruak chu moi takin aron thlak dang lam vek ve thungani tin heiwang hian kan nun dan te kan boruak te hian that lam le moi lam an pan da zokani tuna chuan thlasik rim te po anam tran to a khuwa po avut tran ta tun nai hian internet lama thalak moi tak te mu tu ra om tana chung zinga chuan cherry blossom te nasa takin a viral ani cherry blossom kati hian Japan ram ami ka soi amo in lo tienge achan chu Japana cherry blossom atam sia ma se tun tuma cherry blossom moi tak kan mu hi chu Meghalaya Shillong ami ani Meghalaya moi hi cherry blossom hian nasa takin a bel cha ani thian te u tun thla November ni som pani kha Dr Salim Ali thi champa phak voi za somni pangana ania anni hi savabuai puina sa thei takani bird watching konga hian sul nu lian tak anu chia khovela bird watcher tam tak po hian azara mi hriat an hlo na sa hle ani kepo hi bird watching hi kanuam ti zong ani vea he na tuipui tu te hi kamingai san zong ani fochin tin kanrama po bird watching society changtlung tak po din ania anni hin na satangin sawate chanchin le hum hal na konga ma na sataka lathin anni savat ne na hunman hian khovel moine te min mu fia tira tin nungcha te hlun na satakin min thril fo thin ani
khole tui du takte u India ram culture le ethology te hian ram dang mit atitlai hle thina ram danga tang te hian kan ram moina ron chim chak tam tak anom thina a then chu kan ram moina thlir chakin anun jin thin a then chu an amoina chim ringot du tok lovin an cham chil hial thina tin a then chu an amoina le kan ram culture te chu an ngai hlu ema an rama hial te po kan culture hi an senglu thina ni Jonas Maseti ming aron langtlat maya a chan chin thatak tak te kalau hria ani hi visawanat ti te po in an ko hial ani Jones hian Brazil ni puite chu kan ram vedan le gita te alo zirtir thina ani chuan visua vidya ti chu thupuya nein zirtirna alo pe thin chu a zirtirna chu Rio de Janeiro tia an hriat larani zirtirna an pek mun hi Petropolis muna ania he mun hi tlang sang taka nge Jonas hian mechanical engineering azo nu in company te adina chu company dina chuan stock market atanga thok tranin bul atana ma se stock atangin spiritual thlingin kong thui tak azo chhozela ani hian naro pui tak athok chhozela online program te siamin zirna te akal puya need in podcast te siam thina free open course mangin no pangmoi chung te chu athlonin zirtirna apichuk thina ni coronavirus le quarantine boruak ri tak kara ani chuan midang tanamal somna alo thlen char ni man ki baat kal tlang hian John sahi akal le zel na tura du sakna sang ber ka hlane thian te u thuthar hriat in lo nei to mai theya New Zealand an MP thlanthar Dr. Gaurav Sharma pon in tiam na po Sanskrit tong nge in ala a hetianga ani miwin Sanskrit tong nge ya thutiam ala hi alawmom hle kanram tan chuan thilchin chi tlak takani man ki baat kaltlangin Gaurav Sharma hi lompui na khlana akal zel na tura le New Zealand rama ro arel na tur zonga tuang taka akal theinan du sakna sang ber khlane khole tuidu takte u naktuk November ni somthum hian Sri Guru Nanak Deva engkut voi zanga somnga pakhanna kan mangle dona hemi huna hian Guru Nanak ro puina te kan hreneng dona ni tin Vancouver atangin Wellington thleng Singapore atangin South Africa thlengin achanchin le athupek ta chuan zom a hlo hleya Guru Granth Sahib achuan midang tanamal somna thlen tu ni aya naro pui hi a omlo ati hialani tin kumsang ni pakhat khan lira ngena wangin lakpat Gurudwara po asoi chenuala Gurudwara chu thataka siam felania tin mi puite pon hliam an tur lem lo lakpat Gurudwara hum halnan sang ni pali khan UNESCO Asia Pacific Heritage Award te khan Award of Distinction te andong ve boka Gurudwara siam thatna konga mitam takin an thale jungte an seng na sa hle ani thian te u Guru Nanak Dev hian thil tha tam tak atia chung athil ti that chu chomnung zelin siksa khomi puite chuan midang tanamal somna ni tumin he Sri Lanka ra po midang titan ei tur siam na chu an chunjom zela tin midang tana mal somna khen hi siksa kho mi pui hian an rong bolna angain an chumjom zel thei hi an fak om hle ani Guru Nanak Jayanti a hian thinlung takin du sakna kalana cheu ka khole tuidu takte u tunlai hian ramchung university sang atangin in biak pona hun thatak kadong na sa hleya an zirna chungchang te an event poimo tak te kalau chimpui thei hi kalom hle ani technology huang chunga min lo lom luta IIT Guwahati te IIT Delhi te Gandhinagar Deen Dayal Petroleum University te JNU Delhi te Mysore University le Lucknow University ya zirlai nen kanin zom theya kalom le mai thalai te zirlai no pangte hanti ti pui tak hi chuan kanjang huai thin university in min han hol vel hi chu mini India hi kandin ani tialin ka hre thin zirlai te hi university campus moi tu anlo ni fo ang hian anni hi kanram ta na in nga na anlo ni tel le zel thin tin university ya te
institution te hian event te hian then school a no pang re thei tak tak ti som ve thin turin rotna ka siam thina heng no pang re thei tak tak te hi ka khwal za an ni fo thina ni hetiang no pang re thei tak tak ten doctor te engineer te scientist te le mi hlo tling tam tak an lo mu khan an thin lunga chawna lian tak alo pha ke po hetiang din muna hian kading ve thei ti in an ril ru an lo siam thei pha thrin ni karil ru lu em tu le khri chak em thil tam taka oma chung jinga chuan zirna hmuna hian tu hinge alumni chung alumni te chuan regular engagement na chu an thok reng em an alumni network te chu tun thlangin man thein a mialim ti te ani ka thalai puite u iluna college emo institution a khan zirlai in hun chung chu izir hun chung kha ani izir zo anuwa chuan alumni ini kumkhua to don ani school college kan kalai hian thil pahni theingel mi lo tur oma chung te chu zirna konga I hlotlin theina le izir chu huna izir na run I hmangai na kha ani izir nu chuan izir lai ai ma in izir na run bil laia iom dan te le I thian te ingai em tho bak chu soizui tur atam lawang chu wang chuan izir na in kha itan chuan thil poimo le hlut takani ti kha I hrireng don nia hlotlin na I chan nu chuan izir na in khan amamo che ti hriala technology upgrade na konga te sumsen ngai te awmani chuan I thei top I chu ave kha I batani alumni in angin creative platform development konga ma ila zel don nia khole tuidu takte u December ninga hi Sri Arvind athi champhaphak ania thinlung takin kan sun hle ni Sri Arvind chung chang kan zir chen pau le kan ngai san azwal thin chu wangin ka thalai puite u Sri Arvind chanchin hi lo chiar ve ula chiti chuan zirtur tha tam tak in muang ama chanchin atang hian in zir ula ti chuan mi hlotling tak in lo niang tin tunlai local to vocal ti thupui mangin kong thar kan zo me kania heti ang bok hian Sri Arvind pon achung te thu tha zoma kong dik azoa miro pui tak aloni pha hial na chan kha ani tin ani hian pu fel le fing tak Raj Narayan boss ania ani hi Bengala thinga ro pui tak ani nge pu Raj Narayan hi ziak mi ania ani hian thule hla tam tak ngainom em aziak ani khole tuidu takte u tunlai chu lo nei tu teril ru hana tam tak sut kian ania an har satna te chu chin fel sak an nia an lo nei na konga po har satna tam takan toka chome an tharna konga te an sal na konga te po har satna an tok thin ma se chung an har satna zong te chu sut kianin om to ni ama ka chuan lo nei tu te an thlai sal na man kha pek wat an ningai lawa an bat sak thin lo nei tu jitenda boji pon he har satna lian taka tang hian lom na satak achara he ro manna thara hian lo nei tu in a thlai sal na sum le pai chu ni thum chungin adong ngei turani chu tianga an thlai sal na man a hun taka an don lawa bat sak an ni chuan lo nei tu ten an lung oilo na chu an thlen thei don to ani hetianga lo nei tu ten an lung oilo na an thlen hian SDM chuan alo bera thakhat chungin an lung oilo na an thlen chu an lo ching fel turani lo nei tu titana ruwa man na thattak a hi alom hle hei wang hian lo nei tu titan po ma ni thora hlim taka singman a to don ani khole tuidu takte u man ki baat kaltlangin ka vei zong tam tak karon soi thina thupui sang te ka soi thin coronavirus awangin kumkhat don kan boi meka case tam tak kan boi puya har satna kan toka lockdown ngai tin kan oma ma se tuna chun vaccine lampanga rilru kan data ma se coronavirus hi ala top lova in thada lavin ila tangbar samang u coronavirus hi kan la dozel anga kan dozel po alanga ya chuta chuan kan ton rual angai tak zetani thiante u December ni rukhi Baba Sahib Ambedkar thi champha ania hemini a hian Baba Sahib Ambedkar hi kanril ru in isu nang u kan ramta na athil ti te hi thithar le ila I choi mo yang u tin classic te ain tran to boka mihar sa te tan mal sob na ni tumila ran satam tak te po hian
khawat te an tur ve thina a thei thein chung ran sa wak vai te chu lo duat ula ei tur lo pe zel turin ka nge na chu man ki bata kan in mulenga kumina tan man ki bat nung berani dona rohman na thar nen idea thar nen kan in mule theu donia in zawa in lo hrisel ula lo in enkol thatla tang chu kalome